bua kaka modimo go swaretse ga kae le go nebile o mme o tswele ka kamoreng ya gago o robala ka kamoreng ya bayeng kapa ka kamoreng ya bana na ke eng ntwe e dirang gore o palele ke go swarela monna wa gago na ke eng ntwe e dirang gore o palele ke go swarela mosadi ya gago o phela boima ka lebaka la gore o a imelwa ka mo gare ga gago ka mo o rwele o a imela Jeremane a re tshwarelo ya di Hi dear. Yes. Kutheleditse ke le ka morapoto kwane ka mo. Isenya re tlapatele ke namela papula ke e fulua. Porque namela ke e fulua nna le banyana ba ka re roba le the ka re isenya re tlapatele. Shaba bagalia. Shaba. Yes. Ke kwa botse. A ke go kwa go se boy. Thank you, Jennifer. Golden Oldies on MCRS FM. Ufamile wo rata. Ikaba wa Afrika. Jazz. Ufamile moka. House, gospel, hip hop, soul, goba amapiano. Boshego le mosega. Ka. Mo gona wa go wa poteo. 96.3 FM. Your friend like all. 96.3 FM. Dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupong go fihla la bone iri senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare. motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 IFM a metsotso ke lesome a go itšwela go ere a ya lesome 10 minutes after the hour 10 o'clock nna ka lebitšo ke nna morwa motšha a maubane ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator re a leboga mojeremane a re tshwarelo ya dibetšaka tshwarelo ya dibetšaka wa bona ntwe ke ratang ka modimo ke gore modimo o no go swarela mara wa krea wena ka mogare ga gago monna o swere dikgopi tše dingwe tša go thiba letšatši o sa kgone go swarela motho ka mo o a laolela modimo o kgopela tshwarelo mara wena ka mo o pakelane balla ke go swarela batho ba ileng gore ba kgopela tshwarelo o be o tekane gore le lekhuni la bona o ka sugile o ile a re yeng banna ba gešo a re yeng nako e sepetše a re yeng ka maoto a re leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 IFM a re leboga moroka ngwanešo wa ke no tšea sebaka se ke go dumediše ebile ke go amogele ka kamogelo ye borutho ebile ke tshepe ke dumela gore o bile letšatši le monate ebile ke dumediše le balli ba rena ke ba amogele semmušo le bona ke tle ka mo wena moroka ke go fe sebaka se gore o dumediše motheletši le mmogedi le go ba amogela semmušo ga mmogo le balli ba rena prof ya ke a leboga malume ka kapa madume
re a thabela ka mehlale ka matšatši ke leboga kudu ke ya dumediša magageshu magoši ya borena baruti ba borena mangaka a borena setšo ke ya le dumediša batheeletši ba Motse Community Radio Station ke ya le dumediša ka dikgokaganyong tša leago balli ba rena ba lekgono re a letama batswadi le kae rena re teng ke ba ga mang batswadi ba ka Thebe ke ba ga Mathebe a gona molato felo le ka titsebiša gore ka ga Mathebe re bolela le bomang le ka thoma ka mo go lena kgaitšedi Thobela wa bolelang ke re filwe Mathebe go thaba khubiju re a leboga koko mokgobo Mathebe o ke mokgobo Mathebe re a leboga koko a buteng nna ke Makanyane Mathebe Makanyane o ya maina molaga Mathebe bo Makanyane a ba kaka man a ba kaka bo Makanyane Mathebe re a leboga magagesho lena le go nna pitšentše kgolo le e le go gore le ile la romela molaetša le kgopela thušo ke gona mo ebile re leboga gore le kgonne go emelela mafelelong ka baka la gore sepedi sa ga borena se bolela gabotse gore ngwano a sa lleng o hwela tharing ebile ge o goelela le ge ba bangwe ba ka se go kwe fela o mongwe o tla go kwa ke ngaka Moremi wo lehlong le mona kapa le kwa ka yena kapa le motsebang ke nna ka kapa radio ge le kwa ba re ntate malefo ba ra mogala bo ka mo ge le kwa ba re Lucky lukisha mo ba ra mogala bo ka mo ke bona ba netefatsang gore dilo tsa rena di sepela ga botse ebile ba šoma jwele ka maporana gore ge go e ba le hlakahlakano ba thuša ke mokare ya leboga magagesho ntle le go senya sebaka kgaitšedi ya ka re filwe ga ke tsebe moroka mohlho mongwe gore pele nka tle ka bapala setsopolwana se la ra ba fa sebaka go ne le se o ratago go se fetiša hai ga e thome rorope malome ka kapa a re nape re ba fe nako e sa le gona ba re fe ditaba ka moka ka botlalo se ka tla ba re ba timile nako ka nnete a bagesho re gopela gore difounu di beng silent se sengwe re gopela gore re se ke ra bitša maina a dingaka le ba porofeta le dikereke mo moyeng re se ke ra bitša maina a batho ba e leng gore ke baagišane ba bang ke meloko le metswalle ya kgole ge e le ba ka gae ka mo lebelegwang ka gona le ka no ba bitša ke ba ga bolena ge le rata se sengwe gape re gopela gore go se ke gwa ba le mantšu ao a lomelago sealemoya ga se amogele mahlapa bagesho polelo re a e apeša ra e hlompha jwale ka ge sealemoya e le seo se theletšago ke batho ba bagolo le ba bannyane jwale mantšu ka moka ga ona a tšwago ka mo a eya ditsebeng tša bona e swanetše e be mantšu ao e lego gore a tla fihla a dula ka gare ga tsebe tša bona gabotse ntle le go ba lomela ditsebeng sa mafelelo nnete fela tafoleng bana bešo nnete ya baba nnete e ješa dihlong nnete ya segiša nnete e no ba ka mokgwa e leng ka gona e fela ke yona e re kgopela mmo gore ngaka Moremi a tla kgoneng go tseba gore gabotse ba ba ga Mathebe o ba thuša ka eng a ba thuša godimo ga eng ka baka la dilo tše dingwe di hloka gore a e go nyaka ditaelo go badimo ba gabo ba swantše ba mmontšhe jwale ge ke ile kopa ke hlogo o tlo ya go nyakela ya hlogo gane nna ke tepolaela ke loto jwale magagesho ke bapala setsopolwana se ke moka a ge re fetša kgaitšedi ya ka re filwe ka fawe o nape o dipanolle maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga kgaitšedi ya ka o ka no thoma wa tiadialla ka fa Thobela gape ke nna re filwe ke na le bothata ke thomile ka 2020 ka thoma ka lwala ke sa itse go iragalang ka nna so ge ke tswa ke ge ba re
ke tsamaya ke selo so ntho e nya kompolaya ke selo se leng gore se ka mo gae e fela na ba sa hlalose gore go iragalang ka sona ba re khale se le ka mo so bjano se nyaka madi mo e leng gore tshwantse gore nna ke hwe ka gore se nyaka batho ba basadi and ka nnete ke ntse ke utlwa selo se ntsamaya until today sa ntsamaya and ke utlwa se kena le ka mo popelong a ke tsoro go dira maoto aka le popelo ka dina ditonya a ke tsoro molato keng so gona ka mokgo ke re ba re a wa gore o fole tshwantse gore go tswe selo seo pele ka mo gae ka gore a gona ntho ba ka e dira solang ka selo seo se le teng ke sa kgale ebile le bona ba tshoga le go ka nthusha because ba ka hwa gore batho ba bantši ba nrejectile ba mpotsa yona ntho e gore ka mokgo se leng dangerous le maphelo a bona a tla ba mo kotsing selo seo ebile ba nyadisitse le sona neta ba tlhalose gore ke selo sa mohutama ebile ba rase sona se le one ba nyadisitse le sona bjanong ke tshwanetse gore nna ke nne fela bjago ke seke ka kry-a mebereko ke seke ka tswela pele ka bophelo le ge le gore ke a bona le nna ka nnete gore go stakile until ka jenole se sentse se ntsamaya le nne gore ke bolela so ke se utlweletse and ke bona o kare se sa report ntho engwe le ngwe ke e dirang di no tswalega go bontsha gore ka re go na le ko e reportang le ke sa itse a o se re filwe a re dire so gore ngwaneshu re be mo go teng o tswile wa ba re o sepela ke selo se sepela ka teng o shikana so go diragalang okay se tsamaye mo maotong a ka go tloga mo lethekeng go ya ko maotong kwa se no nna se le mo gonna se dirang mo go wena a ke tlhaloganye gore se dira eng se wa peinelwa o dirang go diragalang o ka re se sa ngwaya nyana so a se peini but ke a fila gore go na le ntho e ntsamaya o ka re e makgwakgwanyana so o ne mengwaga me ka ntho e go diragala ke na le ke ngwaga bo 5 o ke ngwaga bo 5 okay o ya ba profiteng o ya mangakeng ba go rejecta ba re ntwe e tlo ba bolaya ka mokgwele shuru ka teng bona ge o e tswa ba re ntwe e nyaka madi e phela ga geno e phela ko gae fela e sepela le wena ba go nyalantšhitše le yona ene e sepela go thoma lethekeng go a fase e tlhatlha le maoto ke na ka mo popelong ka mokgo ke utlwang ka teng alright mo popelong o kwa eng ke utlwa ke re ge thoma fetso entse mo ke utlwa gore no e thuthile e ka mogare ka mo utlwa e tonya popelo yaka and every morning ya peina o ne bana ba bakae ba ithu ya peina popelo yaka eno ba ke a dipetlela but ba mpotse gore a kena bothata popelo ya peina popelo ya tonya selo se thuthile se ka popelong alright lebaka la gore ge o lebeletše ka kua ga geno ntho ba inyalantšhe le wena o bona o ka re ka ba eng so mo gongwe go hlokagetše bana ba makgarebe go diragalang go ya ka wena go no ba o lebeletše ke no ba ke sa hlaloganye nna ke feel o ka re ke nnoga ka gore e ke rapela ke bona yona o bona no ba ntšhupetsa ba re ke yona ntho e go tshwenyang se but a ke itse bjang a ke hlaloganye but ba no re ke nnoga se ba mpontsha yona e le black e le ka mokgatha dirope tsaka okay ntho sepela le yona e go dumelela go ba le molekane go diragalang ka balekane ba o ba go le bona ba tsamaya because e ke kopana le molekane ga thoma a ntshwara fela go tla yona ka modimo ke kwisha re go ra goreng molekane o ra re o tla tshwara yona because ke utlwa e o ka re ya moganetsa ka style se seng ka gore ya tla ka modimo mo a ntshwere mo teng ke mo e leng gore e tla mo teng ene ka nako ngwe ke fila gore before molekane a tsena
yona e tsena pele because o kry se e tonya popelo ka nako eo ge ke na le molekane. Okay, lebaka la gore ba seke ba go thuša ba re ntho ke eno goba e rometswe ka mogageno? Bona ba re ke ya ka mogae, ge ba hlalosa ba re ke ya ka molapeng. Okay, a re kwa ba ka lapeng bona gore ge ba etswa ba kwa a reng kwa go abuti pele before go tla ka mo go koko ka ke le dumedise le nna batheletše ba bolelang ke makanyane ke abuti wa seboletše wa molli. Nna ke tlo no tlatsa ga bolela ka noga ka 2013 ne ke lora noga ke le gona ko Gauteng e ke robetse ke lora itswa ka mo go robala nyena ausi ya ka mo go robala mme beke ka mo mehle le motshegare ke re ke patla ke e bona pianong a tlo wa dira gore setse ke e bona go dira gore ke no namela ke tla mo gae ke putsisa mme ga pila re ntse ke mme ka gore wena o thasitswe o ngaka nna ke reng ke bona noga ke le ko makgweng wena o e bone na ka nako eo a re a fetora noga e teng ga tlhahla ba re ke ya ko kae and then ke yona e tlang ka mo gae ka mo gore e re senyetse e tseye mahlatse a rena ka 2013 ka re okay a go molato a rena ke hlehlile ke patela mara ga etswe nna ka re go hlehlile o patela o boditse mang ka mo gae gore selo se se ke a hlehla a ra a ke le yona le makgweng then nna ka re okay a re thušane re nyake motho e tswe ra dumelana then mara ke bona gore go ga maoto ntse ke mohlaka ke bolela le yena ra fetsa ka 2017 ke ge ra ko motho meropeng ra patela ra tloga re le ka moka bana ba gage ra ya meropeng ro nyaka o itse gore selo se ke selo mang meropeng ge meropa ela ba bolela gore go na le selo ka mola se se tlong go palisa bana dipereko le go tseya and then ya bata ba gore nna ke botsisa ngaka ke re selo seo ke eng arawa selo se se teng nka se ka kgona se bolela ka gore la itse gore ke selo mara ge le nyaka setso nna ke gona le kana tlelala lampisa a wa gore ke sentshe a se mmereko mokago ya bata ba gore mme arawa gona re tetle ro ipolela re tlo bua ya ba gore ra tloga re boela gae nna ka ya makgweng and then ya bata ba gore re ke le makgweng dikgwedi di a sepela a gona ba bolelang ka yona gore re ke nna fela bjane ke bolelang ka yona ngwago wa fela mengwaga ya ntse mme ge ke ntse le yena ke fele re ke bolela ke re selo se a re nyake motho ke bone gore no mme o goga maoto a tle go a irega gore nna le yena ra utlwana gore ko tla le motho go tloga Mamelodi ke boletse le motho o nyakile tšhelete 5,000 and then ka re ka sana tšhelete wena nyaka hafu ke nyaka hafu re kopanye re bitse motho ra utlwana nna le mme ka tshwara ya ka tšhelete ka mofone ya ka re ke tshwere bokana bjanong o tshwere bokae mo romela ya gago ke gopola re tshwere 1,080 ka re e romela ke e tshware a ra wa ke tla e romela e feletse ra nganga gona mo ya bata ba gore ra se utlwane gore a e romela kgwedi ge e latela ka utlwa ba re o nyakile motho mo moteti mo motho o e ntshitse bjanong ke botsa ke kgaitsedi bjanong ke ba kgaitsedi ke re mme o bitsa motho bjang a na le mang a sa mpotsa ka gore ke taba ya ka le ena e bona ke nna ke robetse ke dio tse ke di bolang ke ge o išia lwana ya bata ba gore mme ge ke tlo mo founela ke re kutlwe ba ro nyakile motho a re ya o wa gago wa tura ke mara bjanong o ka senya ke motho a wa mmisa wa mo patela o tlhatse ba gore o berekile bo tswa ka ya ra ba re ba kgona o e ntshitse ra e tlogela ka mokgwa a re ola wa ka wa tura ra e tlogela ka mokgwa ya bata ba gore ke sa e bona nogaela ge ntse ke mmotsa ena o ntšhupetsa ko nyaka gore ko ngakeng tsa gage tse di itseng ke ena then go fitlhelela
gona bjano ge re bolela so ke ge o a tlo lwala then ga lwala ka di-lockdown tsela ke ge ke molata ya mpounera ke a lwala ne ke tsa gore o ne o lwala a sepela e ke ya ke ko motlhola ke humana e le molwetse wa dikobo ke ge ke bola le mme gore ka gore se wa lwala nna a ke morwale ke tsamaye le yena ka gore o ka re o tlo fetsa go padile mme a rawa ge e le gore o a dumela molwetse o ka no morwala ke ke tlaka koloi re morwala re tsamaya ge re fitlha ko ba bolela sa se bolelang gore ai motho go na le noga kwa motho ga pele tshwantse a hwile noga ele e kgone go tja and then ebile le bana ba gage ba berekisiwa matšhigo ke ge awa ke tla le bana ba thusha ka mokgwa ba thusha bjanong yena ba re no ka gore šimo ke ga thomo o emelela bjanong ke ga a no re no gona e re ke tle ke nne mo le bana se ke tlebile ke aga mpe ke nyake mmereko gona mo ke ge ba nna kwa go tloga ka lockdown tsela go fihla gona bjanong ge re ntse mo mme ga šea foune le molwetse wa le mmakgweng a botse gore molwetse wa fola na go tla kae ka bolwetse go fihlelela gona bjanong and then le gore e bana ba kae a šinke go fihlelela gona bjanong o foune ge malobeng a le ga ko maetswa montwane ba founela gore ngwana a tle ko meng o wa mpotsa o kgaitsedi ke re no ba ka se go founele ba tlo botsa ka koma o lwetse o nna mo iši ba go romele le firefront ya borotho o sa bere ko nna le nna mo ba tlo botsa ka koma ke seloma ya bata ba gore o arawa ba re ba tlo patelela ngwana nna ka re ge ngwana ka komeng a boa lwala o tlo ira bia a nkutlwelela ntse bana ba re nna noga eo ke yaka ba re nna ke ba loya ge nkebe nne ke hwile nkebe bona ba tlo sepela ka makakapa e le ena o go tlile jwang gore a bolele sokoko bathong ba re ba a loya ke nna ebile le ga tseya o atamanae ga ba mpotsa ne ke le gamotlhamyane ke nna le ngwana mmamma ngwana a lwala a iteile ke stroke koko la se botsiše gore o a fola goba ga a fole la se romelele ge ka ba ranta ya gore mo gongwe a ka reka se sengwe sa ditaelo aowa gore e se ke ka botsisa e taba gore ga ba ntaela e ba tloga ge ba toropong a ba ntaela aga ba tloga aga a nna ko mme wo ile a tloga a re wena o tsosa ngwane bosigo o moroma boloi a ra nna ka mokgwa ke tsotileng boloi ke kwatile ga ke rate boloi ka pelo a ka moka ba re le ngakeng ya meropa sa le bolela gore e tlang ke tle ke le thushe le ntšhe noga ela ka kua le paletše ko go boela ebile ke mengwaga aowa ke maaka e šinkare tang kwano re tle ke ntshe aowa a šinka bolele polelo e re o biditše ngaka wena ya ga go nonnoši e ntšhitše noga e nna nne na ba wa go tshwara motse a kere a wa mothola batho a tshwara motsamaya ka bitsa o mongwe wa kwa ta olkopo a re go nonoga ka mo bjanong ke a makala kere go noga bjanong e tswa kae ge a tshwara motse a kgotsa bjanong itha gore ga a tshwara motse so o tlo e ntsha mothola ga e ntsha a ukwa bjanong
ke a makala ke kgale ke re ke a kwa awa ke kena mo ke tswa mo awa mara jwale koko o tla kgona go ya maemela motse bana ba gago ba bajwa gape ngwana o la bua bajwa ene ge wena koko o ngala gore a ba go laela o sa botšiše gore ngwana o bajwang e ba phošo ba re le kgopetse ngwana o ile komeng a le gabotse o buile a bajwa awa ga a kgopela ke nna o kgopetse ke mogolo ena wa re a tle e tlebe motlogolo mme a o komeng ebile ke morakere mara o ka re go sena tšhelete bjane mme a ya komeng a be ke le komeng ka mohudu awa a tla ena o ga a tswa le ngwana o mamakgweng ga a mo tlisa ka mo lapeng mang ena o makanyana a fela a fitile ka ena a mo isa o komeng bjanong ka re ikomone o sa tle ka mo lapeng a khunamiso a re a ka seke batla khunama ka mola ka gore nna ke balo yang ke kwata ka mokgomong nna boloi wa bona tate moremi ngwana o ile ga re fihlile le motshegare ka re mme a e komeng a ra wala le robetse bo sa mme a re a mpitsa re tla re khuname mola le ngwana nna ka re tsa go khunama a ke kene mo ba khuname ba babedi gore ba boletseng a ka utlwelela ntene ke re ke tsamaya le ngwana re ya komeng ntene ngwana re ke tshimo e le mokibelo mmantaga ge ke boa a sala lwala kwa ge ko boa ke tlo bona ngwana ke kra a teng ba re motho o sala ya sepetlela tšatši le la nna ke ile kwa malome a ngwana o mogolo a se botse mmago ngwana gore ngwana o lwetse bile o sepetlela o tse o botsa ke nna o a ke tsoge ke ba hwetse sepetlela ne ba gore ngwana o hwetse kae and then mara o fora mmago ngwana gore ngwana a o lokile ko komeng mara ka huma le gore mme wa itse gore ngwana wa lwala mara bjano ka sola gore ge koma ya loga ngwana o tlile mo le malome a ngwana o a kgopetse ngwana a tle komeng a šia foune a šia romele selo gore ngwana a kgone gore a ye ko godimo le kofatse le ka jeno malome ka kapa ke eo ya ke a leboga moroka ke leboga refilwe ka mokgwa di beileng ka gona ke leboga a butimakanyane ke leboga le koko ka lapeng la koko go thwe go ne noga koko wa e tlatsetša gore e gona go ne le dilo tše pedi tše tharo tše e le go gore di a tla ba ebile di a makatša ge ka gae re ne le bothata bo e leng gore ke ba rena ka moka e ka ba batokološi e ka ba ba noga e ka ba ba mahu e ka ba ba malwetši re a tšwa re le ka moka ra ya ko re yang gona re ya go nyaka thušo ge re ka re ile ga moremi a re nna gore ke le thuše ke hloka 1 2 3 4 5 tsamayang le eng go tepolela le tla boa and then ra re ge re tshwanetse re kopane gore re boele go moremi nna ke le ka kapa ka boela morago ka se tlhoke sa tsena taba tšela tša batho baki ke thoma go ba mogononelwa wa mathomo kore ke nna ba thomang go nnaganela gore nkane o ka re o šitiša taba ye go phethagala abuti o kwane le mokgekolo gore re tlo ntša half ya tšhelete ke moka re ya go patela ngaka ye imputšang gore e tla re thuša ko maka a šenkantshe selo o tloga yaka le gore ngwana ile a tla ko lapeng le ke le komeng ka mohudu ngwana ga šenkatle ko lapeng
ebile ne ke se teng ko lapeng ke le mmametse ka mohudu abuti o re re robetse ko teng o bolela maka fela abuti o re o swere 2.5 ya gage a founela koko a nyaka go tlhola gore koko o eme jwang koko a re ke swere 1.8 abuti a re romela koko a re aowa jiki koko o tswa go nyaka motho ntle le go bitsa bana ba gage kapa ntle le go bitsa abuti sintswele e le yena o ka reng o berekisana le yena godimo ga go lwa le ntwe koko ga ye go nyaka motho ga a sa bitsa abuti o tsamaya nnoši abuti o ekwa ka morago ga a botsiša koko wa dumela ebile o fa lebaka la gore ke tlo nyaka o ka baka la gore o la wa gago o a tura e be e se phoso gore koko a ye go nyaka wa go tšhipa mara o be a swanetše a bolele le mang le bana ba gage ba e leng gore ba kgausi le yena ebile ba bolaya ke pelo ya gore se bereke se loke o na le kae ena o na le kae molwetši gona ka gae o a bajwa ebile a buti o feleletša e tla go tšea molwetši potšišo ko gore ge koko a re a ba mpotša ge ba tšea molwetši o be a bajwa a le ka gae a le ka gare ga dikoko koko o be a le kae ka baka la gore molwetši o a hlokomelwa ge e le gore a buti o tšere sesi ka gae ge e ka ba koko o be a tšwele go ra le go swanetše go be le o e leng gore o a tseba gore a buti o tlile o tšere molwetši ka baka la gore ge koko e le gore mohlomongwe o be a tšwele a re ge a boa a hwetša molwetši a se gona ba re a buti o motšere jwale ka motswadi o be a swanetše a foune a nyake go tseba gore na goreng ke kwa ba re no o le mo ebile o tsere ngwana and then abuti a mo tlhalosetše gore na o moiša kae ge a mo tšea ngwano o tlogile a bajwa a le gae ba tseba malwetši a gage o ile Mmamelodi ge a fita Mmamelodi go abuti koko a hlole ngwana ka na re bola ka ngwana a gage a hlole ngwana wo a bajwang ebile a le sho gore o a bajwa ka baka la re utlogile a le mo ba tlo tšea ngwana ba founa abuti gore ke ganne ka ngwana ka be ka menšena polelo ya gore ge a kare ge a fitla kua kapa a boa a bajwa na ya ba taba gore sesi o feleletša a gapeletšega gore a dumele ka baka la gore yena ga a ne tšhelete ba nyakang ngwana ba re ba tla mo patelela komeng ngwana o ba jwale ka komeng ka lona tšatši le ba mo išeng goba go sa sa ba gona ebile ngwana wa tšewa o išiwa sepetlele dikoma tša go nwa le moroka ga di sa swana le tša kgale mo e leng gore re ke komana khupa maramarekgwa le yona ka kua dikomeng dinese di a tsena di-doctor di a tsena ge ngwana a bajwa ka mola komeng ba kgona go motse ba moise sepetlele go padileng gore ba tsebiše kgaitšedi gore ngwana wa bajwa go padileng gore ba tsebiše abuti wo e leng gore molwetši le bana ba molwetši ba ka gare ga maikarabelo a gage gore ngwana o la o motlišitšeng o hlakahlakane ebile o ile sepetlele ebile yena ge a tlo o boa o te kry-ela taba e a kere koko bana ba gage dilo tša bona ga di sepele gabotse mara ke tla ba ke gore dilo tše dintšhi ga a tsamaye le bona o tsamaya a ne a nnoši mona noga ye e tshwenya bana mohlomong yena e sa mo tshwenye thata gore nna ke tsamaele o thoko ke taba gore ba re no ga e ke yaka ena se yaka ke a petšha ke ya kae ga botseno ge kuku a ke itse ga se yaka ka tatilo ka makanyana ka se yaka koko ke a petšha ga botse wena o timeletše ke ngwana gone bjale ma o timeletše ke ngwana wo a kere wo ge le re be a le tsebe gore ba ile ka gore a re o le timeletše mamakanyana wo o re filwe wo ye wo ilatare a re ifi e le teng a re ko teropong o tšhabe mokgekolo wa loya ebile o tsosa ngwane bošego
a o loya yaanong a re tloge re teropong ge re filwe a bajo a le ka gae a le molwetši wa dikobo o be a hlokomela ke mang nna ne ke le ga metlha a ntlamyana kere a se a